Omurika Ruganga Masero erukushanga mu wadi ya Katete Omulimbara City South Division otwira chairman wa Seleje Haji Jafar Mpima ashabira abatura ba Karugangama okugira obucurezi obwe barukuronda bebembezi bwanyuma ya karuru ko mwanyogu okushazibwamo ahabwo bwimukero barukireho akarurwaka kaba katari kamazima munonga kabi munonga bakahindura registra yahandikire akiba abantu omumyange mindi n'abamwe twabakwataka sese babine bihuzo twabarikotinga polisi mwene kikwereka neba gukora hati byona amazima garumu tigwago Ward chairman wa Rwemirinzi Omar Katete Ward Mary Byaruhanga ko mucunguzi ayikarira abashije babiri arukusinga no bururu magana 3 mwena bakaciko ntukora hamwe kandi mbasima kugira umutima gumwe abandi bariyo bagira mvuyo Rwemirinzi tera karuru karunze mwe bare kuba abantu barunze kandi mwe bare kuba bamwe izobe y'akaruru ka Karugangama karagarukwe mu terekamanyurwe konkace kubasaba tugiro bucurezi mazima umuntu ware barukuriya mu mwakireje kandi nanye ninye nkine stamp okuyawo no kufika lezo binda boku nina ngambira abantu apa mubata kunyeteje yaraka tubizinze ya mubiki kugamba magirati nuko muzinzi chikuni koko muntu garga ngomotoka ya irusi yaranga meri kamugurira motoka no kwatesinde I have money. Omugandi abatura ba Kitoha omugombore yabirero mu district y'Isingiro baruhukire bwanyuma kutora n'ubwebembeza ubusyo bwa LC1 Moses Natukunda nuwasingire no bururu 290 na mushanju arukusinga Dennis Twebaze oyihireyo bururu 8 kandi otwira chairperson Generous Tumuhise ayimukire Moses Osingire tiyazantebeye bakande tabesimbere nabo twabatera karuru we yahunga yayeshereka konka twatera karuru kitkurungi tino wayomba na mugenzi we tuyihayo tumwebaze Dennis yayo bururu 8 Natukunda Moses yayo bururu 290 na mushanju umuyimbise Generous tina karura kuyihayo abatezi bagarura abantu ba Kitoha nashemererwa munongera izoba nashemererwa kutakarebwa mwebare kubasa kundonda amazima no buringaniza kandi ihayo bururu bwingi munonga twasima inogo berede kwete bizibu ningeshonga yaikati yatina tiyisha inyuma yaho tukarondaho mwebembezi konka katwariza kubi ubundi abakomanya Kitoha stories ayo murazihurireho abantu bahore mu bihome abantu bakiza kutunda ibibanza byabo abatugisa abana bakiza kuza amashomero ibintu bibi abakwenda nanga muntu bazibima na n'ibindi nk'ibyo twazo muri Kiruhura abaturani bashaka kutunga ubuhereza burunjo ku rugombe bembezi kandi bigambirwa hakutera karuru ukaba chairman aha Rushororo Nabasa Sharon amanero si wanje no kutebekanisa abantu bakagira ubusiti no kugarikanisha abantu okay ko kuntwire ni makuru utakubasikasura utakubaterana n'abandi urukubike hama byabo urukubahabura okugira okukashemerwa abo kuba twantumanya bakabufashije
ahabwa sero ya rushororo Godfrey Tugume nuwasingire n'ubururigana 92 ubwo arukusinga Steven rwa Masindi oyihireyo bururigana 13 abazana wa Masindi n'ubwo kureba mutwa wa Masindi Steven ya bururu igana 13 ka independent mukamasindi ubuzima bwaterwa na chairman w'Tugume agatubera umwema yakutujyanga tanisa yakugira Gashakwa Fred nyene na Aiza na Inebyona